Spoštovani, prisrčen pozdrav iz domžalskega športnega parka štadiona ob Kamniški Bistrici, kjer se bo čez približno četrt ure začela uvodna tekma 26. kroga slovenskega nogometnega državnega prvenstva v prvi ligi Telemach, nasprotnika Radomlje in Olimpija. Najprej bomo pogledali pare tega kroga. Kot rečeno, tole je uvodni obračun 26. kroga. Danes ob 17:30 je na štadionu Ljudski vrt v Mariboru na sporedu še obračun Maribor-Mura. V polčasu in zmaga Radomljanov s 3-2, strelci pa Jojič, Martinčič in Gnjatič. No, v 17. krogu, tole je že velika priložnost in gol! Neverjetno, 26. sekunda tekme, Jaša Martinčič pelje Radomljane do vodstva z 1-0. Martinčič je izjemno vroč, zdaj je že pri dvomestni številki doseženih golov v prvenstvu, tole je njegov 10. gol. Zelo pridno zabija, predvsem na začetku tega spomladanskega dela prvenstva. Sijajen začetek za Radomljane in kakšen šok za Olimpijo. Videli smo Trenčovskega, kako se je razveselil tele tekme. Asistenco je upisal samo Pridgar, Jaša Martinčič pa je takole premagal Matevža Vidovška. Sijajen začetek obračuna, tule zdaj Kelvin Ofori skuša Olimpijo takoj vrniti v dvoboje, priložnost in čudovita obramba sama Pridgarja. Bolj potrebuje točke zeleno-beli, želijo seveda na vsak način v Evropo, tule so imeli novo priložnost, ampak Nikola Jojič proti Pelku, krasna podaja, nova priložnost za Radomljane, brani Vidovšek. Kot velika okrepitev. Kojič, Jasno Mitrovski pred začetkom sezone, Ofori v zimskem prestopnem roku, zdaj poizkuša Kojič, Diga s predložkom, priložnost za Olimpijo in mimo vrat je zletelo tole. In do žoge domači, ki so že v protinapadu, Jojič zdaj proti Pelku, Pelko ni videl, da je šel Vidovšek iz vrat, sicer bi lahko poskusil z lobom iz prve, Pelko preigra, Pelko strelja, zadev je Aleksa Blanka, žoga se je odbila v avto od soigralcev tam, zdaj pa Ofori in Kojič je padel, Gnjatič s prekrškom, to bo karton, kakšne barve? Rdeči karton za Ognjena Gnjatiča. No, tu pa gre zdaj lahko tekma seveda v povsem drugo smer. Ja, Kojič bi krenil sam proti vratom. Še vedno izid iz prve minute. Mitrovski in gol! Izenačenje, Dimitar Mitrovski je zdaj premagal sama Pridgarja. 68. minuta, izenačenje. Olimpija je izkoristila igralca več. Šele drugi gol sicer Mitrovskega v slovenskem državnem prvenstvu. Časa za popoln preobrat seveda še več kot dovolj. Vidimo gostujoče navijače, ki so zdaj dobili seveda razlog za proslavljanje. Da je klonil samo Pridgar. Mimo Anželja, neobranljivo za Pridgarja. Ta Mitrovski, priložnost in obramba Pridgarja. Jelenkovič je imel priložnost, da bi zdaj Olimpijo popeljal do vodstva. Jelenkovič v skoku, priložnost Kojiča in še enkrat samo Pridgar. Posredovanje Mamiča, ki pa je potem storil napako in tu je zadetek. Antonio Marin se je vrnil z zadetkom. Matej Mamič si je privoščil napako in Olimpija je to izkoristila za popoln preobrat. Tekla je še 83. minuta. Toliko dobrega so opravili domači danes tudi z igralcem manj v obrambi, no potem pa si je Matej Mamič privoščil
Res neverjetno napako in takoj je to kaznoval Antonio Marin. Tule je samo Pridgar. Danes zanj res odlična predstava, ampak je Mamić takole preveč lahko miselno podajal in izgubil žogo. Pedro Lucas je samo ustavil vse skupaj, nastavil strel Antoniju Marinu, ta pa je sjajno zadev. Pedro Lucas, Motika, priložnost za še en gol Olimpije. Marin strelja, Pridgar spet sjajno in še enkrat potem samo Pridgar. Dobro, v drugo je šlo za offside. Andrej Pogačar, jasno, tudi porazi se razlikujejo med sabo. Danes ste uprizorili zelo dobro predstavo, dolgo časa ohranjali prednost tudi z igralcem manj. Kako težko se bo na koncu sprijazniti s porazom? Ja, težka tekma. Se mi zdi dva različna polčasa. Prvi polčas do izključitve se mi zdi, da smo bili boljši nasprotnik od Olimpije. Držali smo žogo, bili nevarni. Potem se je pa zgodil ta rdeč karton in ja, z igralcem manj proti Olimpiji tako težko igrati in na koncu je Olimpija zasluženo zmago. Hvala. Jugoslav Trenčovski, kljub porazu, mislim, da vam lahko čestitamo za zelo dobro predstavo. Kljub igralcem manj ste se dolgo časa zelo dobro upirali. Kaj je morda še zmanjkalo? Pa ovako, prije svega da čestitam ekipi Olimpiju za zasluženu zmagu. Moram reći da smo dobro pripremili utakmicu, moram odati počasti mojim igračima da su odigrali ono što smo planirali. Poremetila na ta 40-41 minuta kad smo dobili karton, onda nam je pala cijela koncepcija u vodu, tako da previše smo stradali, patili smo, malo smo igrali nekonvencionalni onako kako mi želimo, nismo poštovali principe, ali na to nas je natrao protivnik i ovog jednog igrača manje. Tako da još jednom čestitam Olimpiji za pobjedu. Izmenjali ste tudi nekaj besed z mnogimi člani strokovnega štaba Olimpije. O čem približno je tekla beseda? Onako, poželjeli smo se sreći u buduće za svako od nas. Pričali smo za stil igre, u našem i njihovom stilu igru, šta razmišljamo oko nekih igrača i to je to. Znači normalna komunikacija kao sa svakim kolegom koji imamo u toku prije utakmice i poslije utakmice, tako da ništa specifično, onako normalno. Še vedno zelo udobno stojite seveda na prvenstveni lestvici, hkrati pa ste tudi v igri za lovoriko v pokalu. Bo to tekmovanje celo prioriteta za vas v končnici te sezone? Ma idemo utakmica po utakmice. Ja prije svega želim da moji igrači rastu od utakmice pre utakmice. Danas nam se desilo taj crveni karton, odnosno smo imali novu prepreku koja je bila, ajde da kažemo, nepoznata, nije očekivana prije utakmice. Trebali smo naći rješenje za to. Možda smo i sa nekim rotacijama malo pogrešili, ali u svakom slučaju naš cilj je da rastemo od utakmice do utakmice. Sad nas čeka sljedeća utakmica sa Murom, pa ima vremena do 22. aprila razmišljamo za sljedeću utakmicu, odnosno utakmicu u pokalu. Najlepša hvala. Antonio Marin, iskrene čestitke, vrnili ste se po poškodbi in takoj dosegli gol za zmago. Verjamem, da je ta zato še toliko slajša. Hvala vam na čestitkama. Da, bila je neka mala ozljedica, ali to je sad iza mene. I sretan sam što sam se vratio i pomogao ekipi da dođemo do 3 boda. Nas lahko popeljete skozi tisto akcijo za zmagoviti gol? Zdelo se je, da je nastal kar precejšen kaos v obrambi Radomlja, dobro ste pričakali žogo in na to suvereno udarili po njej. Pa da, 16 metara puknuo i sva sreća ušla. Najlepša hvala, srečno. Mr. Bessone, you made your job really difficult after conceding a super early goal, but despite that, you managed to complete comeback, and probably the turning point was the red card. Of course, how difficult it is in modern football to win games, especially against teams like Radomle, that they play very well. They are offensively, they are a very good side. And obviously when you start a game like this, it's difficult. Obviously it was clear chance for Dino. He was going against the goalkeeper, so I think the red card was clear. But yes, it helped us that they received red card, because if not, otherwise for sure it would be difficult. How happy are you for Antonio Marin? After the injury, he came into the pitch and immediately scored. No, listen, I'm so happy for him, first of all, because at the beginning we expected for him that that injury was worse, so probably he was nearly to miss the season. And look, I told you so many times in this squad we have so many names, but especially Antonio Marin, he's very important for us.
Also, we are struggling a little bit, not because we are not creating the chances, but how many chances we had today. Yeah, it's true that we scored in the end, but I'm so happy because we show a strong mentality. Yeah, it's true that we were playing against 10, but sometimes it's not easy, and the players, especially that they come from the bench, they were superb today, so I'm really proud of the team. After the match, you exchanged some words with Jugoslav Trenchovski. Can you tell us what were you talking? Well, I said to him that he's doing great season. Especially I congratulate him because he's in the semi-final of the Cup, and he's doing great season. After especially now in Christmas time, they sell some players, good, important players for them, and they still, with the same level. Obviously, they've been unlucky in the last games because they didn't get the results that they wanted. But I said to him these words. I congratulate him once again, and I wish him all the best. In this round, there are also two games that will be very important for you, Maribor Mura and Koper Celje. Will you watch them both? Of course, I like to follow the league. I like to see what the opponents does. And, especially when you win today, important 3 points, you can close the gap. Let's say what Maribor has a tough game against Mura. And then tomorrow, obviously, I'm going to watch that game because Koper is in a good run. We know that Celje now, they are having problems, but they got new managers, so probably they will have good energy. We'll see. It's going to be equal game, but let's see what happens. Whatever happens is going to be good for us.